Roḓigeḓa na Miss P Awara FM. Loko vera mutishirisi ndikupatanganedza kha chimwe chipiḓa cha mbekanyamushumo ya Roḓigeḓa. Nenga dzina ndi Miss P ndishiri kha rivhe roṱhe ubva zwino swika xitoro awara ya Vhuṱahe. Ri live kha Facebook na kha YouTube vha ṱoḓa Phalaphala FM ri nanu Miss yoṱhe ri zwi funa nga maanḓa musi vhone vha tshi vha tshipiḓa tsha ino mbekanyamushumo. Hafho kha dzi comment vha nga lumelisa verisa mishumo ye vha ita na zwe vha zwi swikelela. Mueni washu wa ḓuvha ḽa ṋamusi u thoma hanefha kha bola ya milenzhe, u tamba bola ya milenzhe fhano kha Afrika Tshipembe na mashango ḓavha, u vha mugudisi vhane vha kona u dzhia thimu bva fhasi vha isa nṱha ngei kha vho Premier League. Ndi khwamba nga muthu vhane vha vhori vho tumbula na vhaṅwe vhatambi vha bola ya milenzhe vha makone nga maanḓa fhano kha Afrika Tshipembe. Vhathu vho no tonga vho Kokedzo Mutongo, vhathu vho no tonga vho Mulamo wa Ndau, Tshirisi wa Phalaphala FM vhone arali ndangari Vho Owen Da Gama ndi a zwi ḓivha vha ḓo zwi ḓivha uri namusi Roḓigeḓa na muthu ane vhori ndi wa vhuṱhogwa hani. Ndi khou vha ṱanganedza lokovhela kha mbekanyamushumo ya Roḓigeḓa. Nda. Owen Thifhuriwi Da Gama Rabadol. Vhone vha tshi funesa nga maanḓa uri hu ḓo ḓirubaliwa mutukana tshikindi tsha kheruwa. Ndi nnyi vhuya wa ḓirubuliwa tshikindi tsha kheruwa? Ndi vhone vha tshi khou tamba bola kana vho no vhuya vha tou zwi vhona? Ndo to zwi ita ne muṋe. Okay. And then ndi kha dzi humbula ndo ḓa na Swallows hafha Triangle Stadium. Nda ḓirubula muṅwe muthu tshikindi tsha kheruwa. Zwino ndi nga si ambe dzina ḽawe ngori a zwo ngo naka. Mara na vhatambi ndo vha ndi tshi zwi funa vha tshi ḓiribula. Ngori arali ndi tshi khou wina na ḓiribula zwi amba uri ni khou frustrata heḽa iṅwe team. That's why ndi a zwi funa zwo ḓiribula. Mara ni fanela u ḓiribula ni tshi khou ya phanḓa. Una dzina ḽe nda si ḽi ambe ḽa Tshivenḓa a Thifhuriwi. Ḽi khou bva ngafhi a Thifhuriwi? Heḽi dzina ndo to fhiwa nga vhaṅwe mukegulu vho sa makhulu wanga ngori vho na aluwisa hanefha Venḓa vho ndi vho Ramugondo. Ndi vhone vho mpha heḽi dzina. Ndo vha ndi kha vha muṱuku mara hu na vhaṅwe vhahulwane kha nṋe mara ndo vha ndi tshi kona u ita zwithu havha vha sa zwi koniho ene vha mbo dzi ri hoyu o thanyela thungo hoyu kha ri mu fhe dzina a Thifhuriwi. Ndo vha ndi I think 8 or 9 years old nda fhiwa heyi dzina ya mbo dzi dzhena zwavhuḓi bolani ngori zwi tshi ambiwa bolani zwi amba zwinzhi. Zwino amadzina ndi manzhi kha ri ḓo lavhelesa uri ndi ḽifhe ḽine vhone vha ḽi takalelesa nga maanḓa musi ri tshi vha vhidza ngalo? A Thifhuriwi. Zwi amba zwori kha dzulo heḽi ḽashu ḽa ṋamusi ndi vhe ndi tshi khou vha vhidza uri a Thifhuriwi. A Thifhuriwi. ODG. A Thifhuriwi ODG. Luambo mani vhone vha khou amba Tshivenḓa zwavhuḓi nga maanḓesa ende ri tshi lavhelesa vhubvo havho ri khou vhona hu na bva haningei vho Potjokisi. Kha vha ḓo ntshimbidza lwendo lwavho uri vha swikisa hani Venḓa? Okay, ho ḓa makhulukuku wanga vho no bva Portugal. Vho swika hafha vha tshi khou ḓa u ita zwa mavhengele. No zwino makhulu wanga khotsi yanga vho vha mudededzi vho vula zwikolo zwiraru kana zwina hanefha Venḓa vha tshi shumiswa u vula tshikolo yo no ima zwavhuḓi vha khou dzhiwa kha iṅwe vha dovha vha imisa zwavhuḓi ngoralo. Zwino vho vha mudededzi ene vho funza vhathu vhanzhi na madokotela a one namusi o no bva zwanḓani zwavho. Zwino kha khotsi yanga vho bebiwa hanefha Venḓa na miyanga vho bebiwa Venḓa. Nṋe ndo bebiwa Volksrust. Khotsi yanga vho wana mushumo hange Volksrust, Vogoros. Na maitele nga kuitele kwa lushaka lwa Vhavenḓa. Nṋe ndo aluwisiwa sa Muvenḓa na vhangana vhanga vhoṱhe vha vha Vhavenḓa. Ndo vha ndi sina na mungana muthihi wa Muportugisi zwino na Portuguese a thi ḓivhi no i ḓivha ni.
a ti koni u amba mara Tshivenḓa ndo to aluwa natsho, ndo to ya tshikoloni Easter's High School, bva hafhaḽani nda ya Middelburg High School, kha boarding school ya Middelburg. Mara ndi tshi vhuya zwikolo zwi tshi vala ndi khou vhuyelela hayani. Zwino vhangana vhanga vhanzhi ndi vhathu vho no bva hanefha Venḓa. Kha u ḓo mbudza ndi mini zwiṅwe zwithu zwe vha zwi ita zwezwi vha tshi khou aluwa zwine zwa vha zwi khou tou sumbedza zwa uri zwa vhukuma vho aluswa nga nḓila ya Tshivenḓa? I think tshithu tsho no kona u sumbedza zwavhuḓi ndi uri hoyu tanzhe wanga hoyu ṅwana wa thoma o ya hogoni. Zwi amba uri ri khou shuma nga dzi principles dza Vhavenḓa, nga milayo ya Vhavenḓa. Zwino hezwiḽa zwi sumbedza uri ri khou tshila, mara ri khou tshila sa Vhavenḓa. Mara na zwiḽiwa zwashu rine a ro ngo wana maḽegere ni. No, ro tou fhiwa mashonzha, ni fanela u shenga mashonzha kana tshikoli ngo ralo. Zwino ro aluwa sa vhathu vho no khou tshila zwavhuḓi. Vho vhuya vha dzula vhona mukalaha vha ṱalutshedza uri ndi mini tsho vha ita uri vha pfuke mashango oṱhe vha ḓiwane vha tshi khou ḓo dzula afha ha Makhuvha? I think tshithu tshihulwane vho ḓisiwa nga vhamusanda vha Makhuvha. Vho to rambiwa uri vha ḓe hangei ngori ho vha sina mavhengele, ho vha sina tshithu, ende vho to ḓa vha thoma ngazwo. Mara vha gudisa mukalaha wanga uri vha ye tshikoloni uri vha kone u vha mudededzi, uri vha kone u thusa shango ene u funḓedza. Vha fhedza vha tshi khou gudisa na gerekeni, vha tshi khou funzea gerekeni ya Presbyterian ya Vhufuli. Zwi amba uri vho vha vho dzi imisa u thusa shango, tshithu tshihulwane ndi u thusa shango. Zwino ngori ngei murahu muthu a vha sa tendeliwi uri a funze kha eḽi shango ḽine a bva khaḽo, vha vha tshi khou ḓifunza hanefho Venḓa, vha vha khou ḓifunza hanefho ha Makhuvha mukalaha? Ya, vho vula zwikolo zwo no valea. Vha tshi shumiswa nga muvhuso uri vha tou vula tshikolo, vha vhea dzi structure zwavhuḓi, yo no ima, vha khou ya u vula tshiṅwe tshikolo u swikela yo ima ngoralo. Yo vha i mushumo wavho. Vha sa dzuli miṅwaha kha tshikolo, just maybe one year, and then vha dzhiwa kha tshiṅwe tshikolo. A ri ḓo lavhelesa hafhayani vho bebiwa vha vhararu. Ya. Vhushaka havho na vhana vha miyavho vhu nga nḓila ḓe? Ndi yavhuḓi nga maanḓa. Hoyu wo thoma ndi pfi Inez ndi dokotela, madokotela wa dzi nurse. Ndi ene o faraho sibadela ya Easter's. And then hoyu muṱuku ndi vhone vha vha khou tsireledza vha vhasidzana. Ya. Uri thiri wa muṱhanga ndi iwe une wa vha u khou funa u ṱhogomela vhathu vha tshifumakadzini vhane vha vha hone hafha hayani. Ya, mara tshithu tsho dina wa ti koni u bika ni. Ngori ho vha tshi bika vhasidzana, ndi vhone vho no bika. Ndi hezwi zwo dina, mara ndi tshi thoma u ya overseas u tamba Belgium na Ireland na Spain, ndo to guda u bika ngori ndo vha ndi khou dzula ndi ndoṱhe. Zwino zwa mbudzi vuwa hanefhaḽa. Ri ḓo dzhena khaḽo na ḽeneḽo ḽa musi vha tshi ṱuwa vha tshi ya mashango ḓavho, ngauri hafho ndi pfha unga ri nawo na mafhungo manzhi nga maanḓa. Fhedzi ndi na muledzi une nda khou ṱoḓa u tamba. Ya. Wo ḓilugisela u pfha? Ya, a huna thaidzo. Okay, muledzi khoi. Owen, I just want to say thank you for being the brother that you are. You have molded me into a strong little sister. And talking about little sister, I just basically want to share a memory that has clung to me since childhood days. And that basically made me aware of how much love you have for me. Do you remember how you used to come and steal me at the St. Martin's creche there at the Catholic Church on your way from school back home, or on your way from school to home? Yes. You would come and see and search for me, check out where I was on the playgrounds. And then you would call me, and then we ran home and you hide me because you knew that the teachers were going to come and look for me.
And then if they don't find me, then we basically used to play. But then they reported you because now I went missing. And what do they tell mom and dad? So yeah, that really clung to me. Is your baby sister. Your sister Key. Like how you call me. For the love that you have for me, your baby sister. I know you love your elder sister as well. You love us both. But your baby sister you used to steal at the creche. So yes, this is the memory I have of you. And can you guess, I'm going to be 59 this year. And I still remember that. Do you remember that? Love you, Owe. Ndi khaladzi yavo, Angelique. My younger sister. Yeah. Musi muledzo chikotamba ndikuvona mitodzi pakopfa mini nga ngumu wavo? Ndikupfa ndotakala. Ndoguda chitu ndichikwarua uri nga vabebi vashu uri you can fight with your sisters, you can have arguments, but you must always love them. And I think I'm so proud that there's such great love between me and my sisters, because that is the ultimate sister and brotherhood, the measurement of sister and brotherhood. So I'm really proud that there's that great love. So vachikosumbisa zvone muticheresi wapara para FM nduri zveva zviguda kha babebi vapo nduri vogudiswa pfi vafuna lofunana ndi zvone ningalwa esa vana vamusati sadzikhaladzi varatuna vakomana fedzi chitu chiluonesa chine vafana lova nacho ndi lufuna ndi zvone zvevavona zvone musi vachikwalwa ufunana havo na dzikhaladzi dzavo. Okay, ari lichezwa mitodzi zvino riave mamwe mafungo evonepo simbesawo nduri makhulu ainge murawo obaone mavengere Da Gama hamakhuva akadibaone na zvino. No. Okay. Zvono vonopa vamwe ngori vachialwa khotsi yanga navone vava mudhedhedzi vasafune izvi zvamabhindu zvazva makhulu kuku. Yeah, zvino na makhulu wanga vasafuni zvamabhindu vakutoda ufunzeya ugudisa vathu uvatichere. Zvino vapedza vava principal na khotsi yanga vapedza vava principal. Ndi hezvi zvoita uri ribve khazvo. Mara nami yanga vana vachibva Scotland. Mara vobebwa Venda, mara vabebi vavo vachibva Scotland. Zvino navone vofata vengere hange mabonyani, hange ya ngwenani ya mapori. Ifi hamabonyani na zvino hela vengere ikadzima, and then huna nduyo pati wa and huna ku orchard kwavo. Zvino hezvi lani zvova zvi ngamanda kamyanga. Ndikusipesesa fedzi chifingani cha murawo asichefana na zvino hune vathu vachena riadhisi kutobabona radhizvitendo ravahone ndikozi kutolingedza umbulo uri vuchiro nga ndira de vathu varushaka lwa vavenda ninge shangudla makhuva vatanganedza nga ndira de vachizvidziwa zori hava vathu ndi vachena. I think ngori ndikare rione vori dowela roalwa navo nendoalwa na vathanga vothe vamwe vonotuwa vamwe vakadzi vaone zvino vonoridowera vazvidiva uri ndi hayani vachisvika ange mango manji obva ange Da Gama achikotaviwa Venda obva Da Gama manji. Zvino vathu vonozvidiva uri vova vathu vonotoda uchira na vamwe notusana na marifi ovachisvika kamakhulu wanga vavarera vakeguru ngori vasakone uvara. Zvino vavavarera marifi huna rufu vachitangana hanenge vatusiwa uprana zvithu Da Gama. Zvino ndi vathu voridowera ende vazvidiva uri richirisa hani. Ndaumbula musi vone vachikwamba vachiri musi vachikoyo utomotamba bora ndezvi vasvika stadium vaonona vamwe vakhodhiamba ukwambwa ngachizulu kwambopfi uyu mutukana mutukutuku kudoita mibasa zvidivi uri vone matina vapfarwa mbakavadonkumisana Kale yaduva. Yeah, I mean vasadivi uri ndikochipfa Chivenda na Chizulu na Chisutu ndiyazvipfa. Zvino vachitoma usora
vachitoma u amba nga nne ndi soko fhumula nda vha litsha mara zwithu zwo itewa ndo vha ndi kha tshidimela tsho no khou bva Mamelodi heyi yo no khou ya Pretoria B station and then ho vha na havha vhakegulu vho dzulaho vha tshi khou ri mara hoyu muthu ndi mumini na vha sa ḓivhi uri ndi khou pfa nda fhumula vha thoma u amba nga nne vha tshi fhedza nda mudzi vha fhindula yo vha mbo ḓi bvisa tshelede vha ri hai ri khou humbela pfarelo vha bvisa dzi 10 rand ngo ralo zwino hezwiḽa ndi mihumbulo yavhuḓi ngori ni sumbedza vhathu uri ni a kona u tshila navho kha ri ḓo lavhelesa ngori mukala vha vho tou ri fombe nga maanḓesa kha mafhungo a pfunzo vhone hafha zwino vha tshi khou aluwa mafhungo a tshikolo o vha tshi khou tshimbila nga nḓila ḓe zwo zwi khou tshimbila zwavhuḓi ndo dzhena Easter's high school nda fhedza kha Middleburg boarding school ra dovha ra vhuya ngori vhori a vha tsha tendele vhathu vha hanefhaḽa uri vha dzhene hangei northwest yo itiwa vhathu vha northwest nda humela kha Easter's high school nda kona u matriculate yone and then nda thoma u dzhena nda ita BProc ka the University of South Africa and then nda mbo dzi wana opportunity u ya Belgium nda mbo dzi ngori lufuno lwa bola khotsi yanga vha khou ṱoḓa uri ndi wane degree yanga mara zwa bala ngori ndi tshi swika Belgium vere hai ni fanela u dovhulula you must start from the fresh we don't recognize the first year zwino nda mbo dzi ri hai ima ndi thome ndi fhedze zwa bola zwo guda ndi ḓo dzula ndi tshi khou zwi ita mara ima zwa bola nda mbo dzi dzhena nda wana ndi tshi khou khotsi yanga vha na degree mara nṋe ndi khou hola tshelede yo no fhira ya khotsi yanga nda ri hai kha ime hezwa dzi degree kha zwi ime nyana zwa bola zwi tonga zwi ḓo ntshidza nga nḓila yavhuḓi vha tshi ya Belgium vha vha tshi khou ya uyo ita zwa tshikolo kana vho tou takuwa vha tshi tou zwiḓivha zwo vha khou ita zwa bola ya milenzhe ima ndi vha vhudze hafha ndi tshiṱori tshavhuḓi nga maanḓa ndo vha ndi khou tambela Dynamos ra tamba na Pirates and had dzi scouts dza Belgium u da vhona vhatambi vha Pirates and then marine ro ri khou tamba na Pirates nda kora hat-trick ra rwa Pirates 4-2 nda kora hat-trick vhathu musedza nyana then ra tamba the next week na Chiefs ra rwa Chiefs 2-1 nda kora mbili vhathu muvhona zwino uri no it's 1985 then ubva hafhaḽani ra tamba na Bushbucks ndi ṅwaha ye Bushbucks yo wina league na Clive Barker ra tamba na Bushbucks ra vha ḽa 2-0 nda kora nthihi vha mbudzi ri hai u tonga hafha hu na muthu nda invitiwa nda rambiwa uri ndi ḓe Belgium for trials and then nda swika Belgium nda dzi vhudza uri a thi tsha vhuya ni nṋe ndi khou ḓa u shuma hafha nda traina nga matsheloni with the first team nga masiari with the first team nga Madekwana with the reserve team vha zwi vhona uri hoyu muthu o dziimisa that's why ndo ya u shuma ndo vha vhudza uri nṋe ndi khou ya u shuma nge a thi tsha vhuya and then havhaḽani vha mbudzi zwi vhona uri hai hoyu muthu o dziimisa he's got character and u khou ṱoḓa u shuma nda fhiwa contract for 3 years fhedzi ndi khou ḓivhusa uri lutamo lwa bola lone lwo bva ngafhi hanefha Venḓa vho vhona mini zwezwi vha tshi khou aluwa uri vha tou pfha uri zwino ndi khou nyanga u thoma u tamba and musi vha tshi vhona izwo zwithu zwo ṱuṱulaho uri vha vhe na lufuno lwa bola ya milenzhe vha ya vha thoma u tambela ifhio ndo thoma u tamba hanefha hayani hu na kudavhi nyana hanefha hayani ha makhuvha hanefha muḓini washu na u swika na last year vhathanga vha tshi ḓa vha tamba hanefhaḽa mara vha mbo dzi thoma u tshinya mafasiṱere ngoralo vha zwi ḓivha mara ndo thoma u tamba hanefha bola nda ya Ngwenani ya Mapholi nda tambela thimu ya hone na zwino vhaṅwe vha ḓo vha vhudza ngazwo uri ndi nnyi o tambaho na nṋe hangei vha hone vhanzhi zwino nda tamba hangei nda zwi vhona uri mara u tonga ndi a kona and then u bva hafhaḽani Kotsianga Vanjia ka Acadia Shepherds. They are trainer na Acadia Shepherds.
under 14s, under 16s, and then ubva hapalani nda sainiwa nga Pretoria Kellys nga Kai Jensen. Ndo tamba na Macro Masterpieces Muripe, mara ndo ndi kazima mutuku. I think I was 17 years old. And then tamba na Pretoria Kellys, ubva hapalani Kai Jensen, awara mushumo ka Dynamos. Jade is Dynamos. Ambodzinjia arikaritu roṱhe niko utamba one. And I think Naene, he was very instrumental uri India Belgium. He was very instrumental. Ngori obachi diva hava wat the scouts za Belgium goraro. So ndoto ndotoma hanepa venda utamba bora. Mara vachisvika ngebelgium mafungwa xikolo athoma yima ti Atoma yima. Zwino namusi va avo ne va hone ri khou vhona huna vhaṱuku vhane vha khou takuwa vha tshiri vha khou ṱoḓa u ita mafhungo a bola ya milenzhe navho vha khou dzhia tsheo yeneyo yori rine ri khou ṱoḓa u litsha tshikolo vhaṅwe ṱari vha khou ṱoḓa u litsha namusi vha kha ḓi vha kha mirolo miṱuku namusi vho no vha fha hone vha hone vha nga ṱuṱuwedza uri zwa kuma mafhungo a tshikolo muthu ono khou ri khou ṱoḓa u ita bola ya milenzhe kana khou ṱoḓa u tamba bola ya milenzhe a thome a imise a songo imisa tshikolo a songo imisa kha fhedze na grade 12 zwe nda ita na Given Msimango oyo ya ka Chiefs ndi tshi mu vhona hange kha UG over in his second year ndari ngandani u ita dzi course dza 6 itani dzi course dza 4 ni kono ya phanḓa no guda and then natamba bola. So I'm praying uri sa zwino u khou fhedza nga degree yawe uri matshelo arali opedza na bola at least una something where murahu khayo. So I think vasongo richa zwa tshikolo ni va funa ya phanḓa nazo mara kha dziphe tshifhinga tsha tshikolo ene tshifhinga tsha bola. Then Belgium vhutshilo vho nga nḓila ḓi haningei ngauri ndi khou sokou tou lingedza u ḓivhusa uri nga tshila tshifhinga ndi tshifhinga tsha musi shango ḽashu ḽa lisathu wana mbofholowo zwi amba zwori vhathu vha tshi pfha uri Vho Owen Da Gama vha bva kha ḽa Afrika Tshipembe nga hetsho tshifhinga vha khou lingea no ṱoḓa u vhudzisa u pfhi shangoni ngei ḽavho vhudzisa zwithu zwa mafhungo a polotiki na mini ngo to ralo. I think the most tshithu tsho nthusaho khotsi yanga vho mprepara ndi tshi ya Belgium ni khou ya u tamba bola ani khou ya u ita politiki vachini vhudzisa nga dzi politiki na mini ni songo dzhenela khazo huna vhathu vho no zwikona and nga tshila tshifhinga ho vha na vhathu vha South Africa haningei Belgium na Holland vha kha exile zwino havhala vho ḓa mvakasha hangi vha tshi pfha uri ndi hone vho ḓo vha dalela vho ḓa undalela vha tshi ḓa hafhaḽani vari handi fana u ḓa hangei kha dzi meeting dza hone na mini ndari kha vha mphe chance ndi kha dzi vha muṱuku ene zwa dzi politiki a thi athu zwikona ndi ḓo khakha ḽiṅwe ḓuvha kha vha ntendele uri vhone vho no zwi ḓivha ndi ḓo vha tikedza kha vha ye phanḓa nazwo mara ntendeleni uri ndi fokusa kha bola. Vha tshi sala vha tshi vhuya fhano kha ḽa Afrika Tshipembe ho vho no ḓo itea mini? Ndo thoma u bva Belgium ndo ya Ireland nda tambela kha Derry City. I was the player of the year, top goal scorer. I was the only Mutifedzi Arena fan club yawe in Ireland. I had my own fan club. Okay. And then from there, ndaya Spain. Ndichi swika Spain ndione mafunga thoma one. Ngori hova na an embargo. Ubva mashango uri vasongo shuma na South Africa nga ndani ya apartheid. Ndasatenderwi ndodzura for 3 months ndasatenderwi visa udzura hone very kha vhathome vha lugise zwithu hangei South Africa va bena va bola va golf va rugby va beniwa u ya kha Spain ngori vho khou ṱoḓa u ima na vhathu vho no khou lwela for freedom hapa South Africa mara ndari hai tende i tshi ḓo thusa hayani. It's okay. Ndakono vhuya hayani. Vha tshi tou thoma u vhuya fhano kha ḽa Afrika Tshipembe ho vha ho no vha na muhumbulo wori vha khou ṱoḓa u vha mugudisi wa dzi thimu? No. Ndo vha ndi kha dzi tamba bola ndo ya kha Durban Leeds United nda tamba hone and then ubva kha Durban Leeds nda ya kha Morocco Swallows nda tamba hone for 4 years and we had a lot of success there. Hovana vatambi vavudi nga maanḓa hafhaḽani. And then ubva
va kha Morocco Swallows, nda ndo to vhaisala nda loaniwa kha Pretoria City yo vha i kha Premier League ndi Super Sport zwino Super Sport yo to renga Pretoria City and they are kha Pretoria City nda wana operation yo thoma nda wana operation ya vhuvhili nda vhona uri ndi nga si tsha kona ndi tshi gidima u tonga gona ḽi khou ya phanḓa and hu na pain ndo lingedza for one season u humela kha bola mara zwa konda nda dzi vhudza uri comes muhulwane o mbudza uri ndi tshifhinga tshanu zwino tsho ima kha bola ni ite zwiṅwe zwithu nda thoma u gudisa team yo thoma yo vha i Dynamos fhano Venḓa na Vho Peter Rabali nda i promota kha Premier League first year nda i promota kha Premier League and ubva hafhaḽani nda ya kha Mapate Silver Stars nda dzhia kha first division bva kha first division nda dzhia kha Premier League ndi hafha ye nda thoma u gudisana kha Dynamos na kha Mapate Silver Stars. Vha nga ntshimbidza kha uri u bva afho vha ya vha gudisa ifhio ngauri hafho ri khou vhona navho Pirates, ri khou vhona navho Morocco Swallows, Bafana under 23. Yeah. And ndi tshi bva Mapate Silver Stars ndo i coacha for 8 years kha first division 1 year and then kha Premier for 8 years. And then ubva hafhaḽani ya rengiwa nga the Royal Bafokeng mara nda ṱoḓiwa nga Vho Khoza ngori heḽa ṅwaha yo fhedzisela ro winner Telkom Cup, the inaugural Telkom Cup by 2006 ra dovha ra fhedza ri number 2 kha league and then nda vha South African Coach of the Year 2006 and then nda vhidziwa nga Vho Khoza uri dani thuse hafha dzano dani ni vhe foundation nyana nda kona u ya kha Pirates ra shuma na zwavhuḓi ubva kha Pirates nda kha Free State Stars a technical director and then ubva kha Free State Stars nda ya kha Bloemfontein Celtics nda yo vha namba mtshira ra penyombado okay then the next season ra fhedza number 6 kha league and then ubva following season number 5 and then ubva hafhaḽani nda ya Platinum Stars na yone yo vha i fhasi zwino yo vha i namba mtshira zwi tonga ndi vhidziwa fhedzi u bvisa havho vhavho fhasi ngori na Pirates ndi tshi ya khayo yo vha i namba mtshira zwino mara ndo zwi vhona uri hu na potential khulwane ngori ubva kha nne ndi tshi ya kha Pirates ndo amba uri ndi khou ḓo fhaṱa foundation and a thi khou ṱoḓa u dzhia credit mara Rudy Kroll a tshi ḓa a mbo dzi winner the treble twice in a row zwi amba uri hu na zwiṱuku zwe ra kona u vhea foundation uri i kone u ya phanḓa and then nda ya kha Platinum Stars ra i bvisa nge fhasi and then ubva Platinum Stars nda ima nyana ngori ndo vha ndi na partnership na business ya dzi computer na murathu wanga na cousin yanga and then ra ita i business mara nda pfa ndi tshi kha ṱoḓa u coacha bola and then ra ubva hafhaḽani nda kona u ya nda coacha team ṱhukhu hanefhaḽa yo no pfi HM Parkhurst yo vha i team yashu and ra i fhaṱa la team ra i fhaṱa and then yashu ndi vhone na nnyi nne na cousin yanga upfi Owen Da Gama nne ndi pfi Owen and upfi Owen ERWIN ra i fhaṱa roṱhe ene a mbo dzi ya overseas o vhaisala a ya overseas kha madokotela a ri dzheni team ni nga ita zwe na funa nazwo mara nne nda vhona uri ndi nga si rane ndi ndoṱhe ngori i khou ṱoḓa muthu wa strong kha dzi finance nda Larry Brookstone a ḓa wa Highlands Park
ada ari kari shumane roṱhe inwi ni do vha assistant coach ya Eddie Lewis mara ni do fara dzi shares dzanu ndi a Highlands Park nda shumana na Eddie mara a zwongo lasta zwa Eddie I think just 2-3 months and then ubva hafhaḽani ra fhaṱa ḽa team ya fhedza number 2 kha league and hela ṅwaha ho vha na dzi stream dza 5 dza Vodacom kha Gauteng and vo vha khou ṱoḓa top 3 uri hu vhe na league nthihi ra fhedza number 2 ra mbo dzi ḓivha uri ro no vha kha vhuimo yavhuḓi and then ubva hafhaḽani ndi khou zama u humbula zwavhuḓi ngori dzo ḓalesa dzi team yeah then hafhaḽani ambo dzi ḓa Bafana Vambidza sa the national under 23 coach and Ndiva assistant ya Shakes Mashaba. And then Rashuma Rote, I think in the first AFCON, Roya unbeaten in the first AFCON. Roto loser in the quarterfinals, I think. And then Ubahapa Shakes Aricha. And then they made me the Bafana coach for 3 games as an interim coach. Maravo vono wana mutu uda. Okay. So obviously na chance. And then the game yanga yotoma Burkina Faso ndo introducer no jali andi ndo ngumbula ngadzini lawo. Okay. Mungwa batambi ba bola. Yeah, batambi ba bola. Rowena I think 3-1. Ratamba na Mozambique ra draw angi North Road, ratamba na Angola ra draw North. And then ndabudziwa uri coach oswika wa Bafana and ukoto do ita dzi structure dzawe. Ndatenda ndabva khazvo. Ndichibva khayo ndaumira Highlands Park. Ndaumira Highlands Park yova kha the NFD. Yova yonotamba 5 games. And you were in number 10 or something. And then we went 25 games unbeaten. All 25 unbeaten. Ra won a promotion to the Premier League. Richia ka the Premier League, first season, the first team, ka PSL, or won a promotion. Or ya ka the MTN final. Cut top 8 number 1 and the MTN final. Yova Highlands Park. Roshumas Wabudingamanda. The second team was Swallows. You won a promotion, cut top 8. So Roshuma Ngamanda Apalani and then had that COVID. In the 3rd season had that COVID. So Larry Brookstone Arengisa team. Arengisera TS Galaxy. And then Domandi Siningamanda na Temzukazi. Siningamanda Robert Chitua Rote, Rao Sedzabatambi Botswana, na Lisutu Ngora Robert Sinisa. And then Temzukazi Ari, Uko Jia Mungwe Kochar, Wari Uko Domu Owina Cup na ya dance Malisela. Uko Domu Fachans. He was honest with me. And then Uvaplani Apana assistant coach chance. Zwasashumi. Akonombidza na yone yove pasi zwino pasi nda coach one right visa right jaka number 9 roto just with 1 point of Jenaka top 8 and then for the next season da waone and then da baone contract ya pera ngailengwe the second year and then ubvaka TS Galaxy ndoya ndadapa ka Magesi ndavidziwanga Magesi uri na yone yove namba mchira ndaitusa yabvaka namba mchira ya sarelegatiwe and then ubvapala mara ndotoma nga Vonwe Bullets ra coacha one rashuma zvavudi ya ka number 1 mara Richie Kadzurera promotion ndavidziwa ngaMagesi. They are Kamagesi and Itusa. And then Ubaka Magesi,
ndo vhudziwa kha iṅwe project Botswana uri ndi ḓe ndi vhe structure uri hu vhe na structure ndi team ntswa kha PSL ya kha Premier Division ya Botswana ipfi Black Lions and I write a structure and then ubva ndo vhuya hayani zwino musi vha tshi khou amba lwendo lwavho hoṱhe vha tshi khou amba ndi khou vhona tshiṅwe tshifhinga vha tshi khou humbula vha thoma nga u amba na zwo ri vhunzhi hedzi thimu vha tshi khou tou dzi dzhia musi dzi sa khou shuma zwavhuḓi dzi tshi khou tou bva fhasi vha dzi sa nṱha vha ḓipfani u lavhelesa mishumo ye vha ita zwa vhaisala nga maanḓa. It's very painful ngori ni a dzi prova na dzhia team na i vhea hafhaḽani and then nne ndo no vhudza dzi coach dzinzhi vanzhi uri arali team i yange fhasi ahuna problem dzi thoma i tshi thoma u wina zwino i tshi vho gonya ndi hone hedzi problem dzi thoma hone ngori vhaṅwe vha khou ṱoḓa u dzhenelela khazwo vha khou ṱoḓa u vhona dzi credit ngazo not vhane vha team mara havha vhaṅwe vho no khou shuma hanefhaḽa zwino na zwitshele zwa thoma hanefhaḽa team i tshi vho thoma u wina zwino ndi pfa zwi songo mpfara zwavhuḓi ene na vhaṅwe vha dzi coach vhono tshimbila nga nḓila zwino nṋe ndi khou ri vhathu muthu a tshi khou shuma zwavhuḓi mutendeleni a fhedze mushumo zwino nṋe ndo tou pfa ndo vhaisala nga maanḓa ni tshi thusa team na zwi vhona uri no shuma and no i thusa and then vha ḓa na maṅwe mafhungo vha nga ri khamusi kha vhunzhi ha dzi thimu na uri sokou tou amba uri thimu ifhio a vha khou tou fhiwa kana a vha ngo tou fhiwa maluvha avho nga maanḓa vhone vho tou i vhea zwavhuḓi credit a i dini mara nne ndi zwi ḓivha uri hu na vhathu vhanzhi vho no ḓivha mushumo wanga and ri ḓo vhona ḽiṅwe ḓuvha comes zwi nga ri tshimbilela zwavhuḓi nga iṅwe nḓila kha ri ḓo lavhelesa vhushaka he vha vha na khonani yavho vho Ligudu vho Ligudu ndi vhushaka ḓe vho Ligudu zwi bva murahu na kha mashaka ashu na mashaka a vho Ligudu zwi bva murahu nga maanḓa mara nga maanḓa ndo vha ndi tshi amba navho nga malugana na bola so vhono shuma nga u ralo zwa zwino ngauri vha ri vho vhuya vha hone fhano hayani ndi zwifhio zwiṅwe zwo zwine vha kha ḓi tama u zwi swikelela ri tshi khou lavhelesa kha nḓowetshumo ya bola ya milenzhe very muvenda u bikiwa na ive ḽa vhibva muvenda a sala zwino nṋe ndi kha dzi vha ndo dzi imisa uri ndi khou ḓo coacha kha Premier League mara ndi khou tama uri hu vhe na development venda hu vhe na development yavhuḓi development ya vhathanga vhaṱuku nga maanḓa kha zwikolo ndi khou zwi tama nga maanḓa uri ri vha thome fhasi havha vhathanga ende vha kone u wana nḓila vha kha dzi vha vhaṱuku ngori zwa dina vhono aluwa ende vha sa tsha wana chance u ya u tamba huṅwe sa zwino ni nga si vhale vhavenḓa vha 5 vho no khou tamba kha Betwini vha khou zwi vhona ende vha vhone and there's a lot of talent in Venda musi ndi tshi khou tambula zwifhinga ndo sumbedzisa zwori na haya mafhungo o tumbula vhatambi vha khwinesa vhane vha khou shuma zwavhuḓi fhano kha Afrika Tshipembe vha ya zwikona nga maanḓa kha ri ḓo lavhelesa uri itsho tshikili vha ḓa vha tshi wana gai tshori vha kone u tou mu vhona uri haho mutambi oyunoni muthu ono tou fana na mulomo wa ndau Eric Mathoho ngori u tumbuliwa nga vhone I think the change it's experience but also ngori they say nga tshikhuwa very exposure drives character zwino ndo expose wa Belgium ndi khou lingedza uri ndi zwi ambe nga Tshivenḓa mara zwo luga zwi ḓo pfala hezwo zwithu ndo ya Belgium nda tamba hone nda guda zwithu zwinzhi nda ya Ireland nda guda zwinzhi and the short time in Spain nahone ndo guda zwithu zwinzhi mara ndo guda na kha vhagudisi vho Eddie Lewis vho Sandile Bali
Vanji vho ngudisa ndo guda zwithu zwinzhi khavho. Zwino I think just to uivala uivea zwavhuḓi, I think ndi shenzhemo. So ari dzhene kha mafhungo a muṱa, vhana muṱa. Ndi na ndu. Okay. Yeah. Vhana? Ndina vhathanga vhararu. Muṅwe ndi ene o faraho bulasi hange makhuvha o no pfi Eden, wa ḓivhiwa nga maanḓa. Ene u khou tshila na vhathu nga nḓila yavhuḓi. Ndi ola vha ri o yaho gudi? Yeah. Ari ḓo lavhelesa uri vha khou tsiḓe kha vhana vhavho? Ndi muthu wa lufuno. Tshithu tsho no fhaṱa ṅwana ndi lufuno. Ni nga vha strict, mara hu fanela u vha na lufuno. Tshithu tshihulwane, you must be strict and ni vha guide, mara vha tshi aluwa nga lufuno vha fhaṱea. Ndi na mulaedza, tshi vha zwi ḓivha uri nṋe ndi muthu ane dzula na milaedza ti? Yeah. Ndi na mulaedza good. I've spoken to you about these things before, but I've never really gone into as much depth when it comes to football. So I'm grateful for this moment. Growing up, I just didn't see you as my father. I saw you as a coach. In the truest sense of the word, I admire your strictness, even when it was hard to understand at that time. But as I've grown older, I've realized that it wasn't harshness, it was discipline. It is who you are meant to be and who you had to be and have to be to shape people properly, especially these youngsters, Football was never just a game to you. It was a responsibility, a way to build character, teach and respect, and give young people direction. As a child, I was there. I traveled with you on weekends to matches. We'd sit in the car late at night and drop players off very far. We lived very far and had no money to get home. So those long drives showed me the depth of your commitment, not just to football, but to people. I've seen your consistency. I've seen the sacrifices. I've learned so much simply by watching how you lived. Starting in Limpopo, reaching out across the Venda Nation. You didn't just build footballers, you built people. I'm incredibly proud to be a child, proud of your legacy, proud of your values, and grateful for the lessons that you passed on. Lessons that will continue to guide me today. Vho Da Gama, zwino tshimbila zwavhuḓi. Yeah, no, thank you very much. I think I've always said there are three things when you meet a footballer. The discipline, discipline. Discipline I covera zwoṱhe. Huna discipline ni fara tshifhinga. Ani iti zwithu zwa vhudabadaba. Ni respecta vhathu, ni tshila nga nḓila ya vhathu. Zwino ndo to guda hezwi kha Eddie Lewis ari huna zwithu zwiraru fhedzi and zwoṱhe it's discipline. So yone ndi khou lilela yone Venda uri there must be ndo enda coacha Vondwe Bullets ndo vha vhudza. And ndo pfa mbilu yanga I tshi khou vhavha nga maanḓa ndi tshi khou vhona nga nḓila vhathanga vha tshi khou nwa halwa ngayo. Hezwilani a thongo zwi takalela. Ngori ndi the future dzavho. Whatever you put in the body is going to make your body to function. Zwino ndi tshithu tshe I'd like to be part of na vhaṅwe. They say arali ni tshi khou ṱoḓa u ṱavhanya u ya fhethu ṱuwani ni ndoṱhe. Mara ni tshi khou ṱoḓa u ya kule ṱuwani na vhaṅwe. Zwino nṋe ndi khou ri ndi nga takalela ndi tshi khou shuma na vhaṅwe uri ri thuse hava vhana vhaṱuku uri vha kone u bvelela. Nṋe ndi khou ṱoḓa u vhona at least 10 players kha Betway vho no bva Venda kana Limpopo and at least 2 or 3 vho no khou tamba overseas. Zwa zwino ndi mini zwine vha khou zwi ita khamusi unga ḓiwana khamusi zwithu zwo to ralaho zwine zwa vha muloro wavho zwi tshi khou bvelela? Huna vhathu vhane vha vha uri khamusi vho no thoma uri vha vha train? Hai, a thi athu thomana nazwo. Ndo to tshimbila kha midavhi ndi tshi khou sedza uri
uri hu khou ita ndi tshi khou thoma u ḓivha vhathu vhaṅwe ngori musi ndo vha ndi khou shuma huṅwe and just u ḓivha vhathu ene ndi khou guda zwithu zwinzhi zwo no ḓo thusa kha vhaṅwe zwo no ḓo thusa uri ri kone u farana ri fhaṱe havha vhathanga. Ndi khou ṱoḓa u humela murahu nyana zwiṱuku uri musi vha tshi ya kha Orlando Pirates dziṅwe dza dzi thimu khulwane fhano kha Afrika Tshipembe zwiṅwe zwe chairman Vho Khoza vha vhudze zwone ndi zwa uri vho swika fhano vha khou ḓo thoma u duma zwino hafha ende i ngoho vhone vha ri musi vha tshi lavhelesa na dzivhege dzine dza khou ḓa vho wana na musi na ngoho kha ma-newspaper na kha magurannḓa hu tshi khou ambiwa nga vhone kha ri ḓo lavhelesa uri vhutshilo ho vha muḓivhalea vha mugudisi wa thimu hone ha vha nga nḓila ḓe kha vhone. Vho Khoza vho mbudza uri ni ḓo vha kha dzi newspaper u fana na president ya shango ngori ndi thimu khulwane ene ni fanela u dzi fara zwavhuḓi ni fanela u tshila nga nḓila yavhuḓi ene ni fanela u representa heyi brand nga nḓila yavhuḓi vho ngudisa zwithu zwinzhi Vho Khoza ene I'm still grateful uri vho mphaela opportunity u shuma kha Pirates ngori yo to mbeya kha mepe kha ri ambe ngoho yo mbeya kha mepe ene ndi ḓivhiwa na vhathu hangi KZN Cape Town vhathu vha sa ḓivhi na Magesi mara ngori ndo shuma kha Pirates ndi ḓivhiwa shango ḽoṱhe. Ḓuvha ḽe vha wana ṱhingo i tshi khou amba zwa uri kha vha ḓe vha thuse haningei kha Pirates vho ḓi pfani? Ndo pfa ndo takala nga maanḓa ngori a thi kholi uri hu na coach a sa funi u coacha kha Pirates kana kha Chiefs kha hedzi team khulwane na kha Sundowns a huna team coach muṅwe na muṅwe u khou ṱoḓa vha a tshi khou vhonala hangei mara ndo to tshuwa ngori ndi tshi bva ofisini yavho ya muhulwane Vho Khoza Vho Dr. Khoza ndo vha vhudza uri ndi khou thoma u ya vhudza vhathu vha HP Silver Stars uri ndi khou resigna and mara ndo vha ndi sina contract na HP Silver Stars ndo vha ndi khou shuma for 8 years ndi sina contract zwi sumbedza uri ni a kona u tshila zwavhuḓi na vhathu contract a ambi zwoṱhe ni mara vha nsumbedza uri ndi khou nifha vhugai nda tshuwa ndi tshi vhona heḽa tshelede nda tshuwa nga maanḓa yo nnzhi nga maanḓa ndo vha ndi sathu vhona tshelede yo ralo ndi tshi swika hayani musi a thongo saina ndo vha vhudza uri ndi ḓo vhuya matshelo ndi tshi swika getheni hayani ndi pfa twit ndi tshi sedza heḽa tshelede yo dzhena hai vha sathu shuma no shuma ndi sathu saina no saina a vha to zwi pfa uri huna na iṅwe nḓila uri hafha a u tshena iṅwe nḓila nda resigna nda kona u ya kha Pirates ra shuma zwavhuḓi. Ndi ifhio thimu ine na musi vha ri hei noni ndi khou i ṱoḓa hafha zwanḓani zwanga hei nda to i fara fhedzi ndi khou ni vhudza vheiwe nṋe ndi khou ri Chiefs nda to fara Chiefs one season fhedzi ndi yone yo no ḓo it's in my bucket list arali zwi tshi konadzea nda to fara Chiefs ndi khou vha vhudza uri ndi nga ita a thi khou ṱoḓa u dzi ambelela mara it's on my bucket list mara any other PSL team. Ari ḓo lavhelesa vhumatshelo ha bola ya milenzhe fhano kha Afrika Tshipembe vha khou vhona ho ima nga nḓila ḓe? Ndi khou vhona zwi tshi khou ya phanḓa. I mean the PSL is a big brand. Zwe Vho Dr. Khoza vha ita zwone kha bola kha shango la South Africa ndi zwihulwane. It's one of the biggest leagues in Africa. And gandania hezo na Vho Patrice Motsepe vha khou shuma zwavhuḓi nga maanḓa hangei kha CAF. Zwi amba uri combination hii i khou ita uri na shango ḽashu ḽi nṱha. But I think the standard of football kha South Africa i khou improve. Na u vhona to zwiamba zwiṱukuṱuku fhedzi zwino ndi khou ṱoḓa uri to zwiamba ri tshi khou zwi livhisa kha vha vhatambi vhaṱuku vhane vha vha hone fhano hayani vhane vha khou ṱoḓa ḓi wana vha tshi khou tamba kha dzi ligi dza nṱha vha nga vha eletshedza uri mini? I think tshithu tshihulwane kha vha focuse vha vhe na discipline, vha focuse kha tshikolo ene vha focuse kha bola. Bola i nga si vha hone tshifhinga tshoṱhe
mara tshikolo I ḓo vha thusa nga murahu ene ya ita uri na ṱhoho I vulea vha tshi khou guda. So it's the level your receiver, it's much better arali vha tshi khou ya tshikoloni. So I ndi khou humbela uri havha vhathanga kha vha litshe hezwi zwithu zwi soko vha thusa ni. Kha vha focusa u trainer no dzi vhudzisa uri ndi khou ḓo tambela Chiefs, ndi khou ḓo tambela Pirates, ndi khou ḓo tambela Sundowns, ndi khou ḓo tambela Manchester United, Liverpool. And then vha ḓo vhona I ḓo vha ṱuṱuwedza uri vha kone u phusha vha vhe disciplined. Mara kha vha dzi vhudze uri ndi khou ya huṅwe. Musi vho no swikelela zwithu zwoṱhe vha tama u elelwa nga nḓila ḓe? Huna vhathu vanzhi vho no zwi ḓivha uri ndo shumisa hani ene ndi dedicated. Ndi tshi fara tshithu ndi fa ngatsho. So zwino u tshi khou bvi vho awela vho tou ḓigeḓa vha vha tshi khou ita mini? Ndi khou sedza bola nga maanḓa. Ndi khou sedza dzi game dza PSL, dza NFD na hedzi dza hanefha mahayani. Ndi khou ṱalela bola ngori ndi nga si ḓivhe uri matshelo ndi nga wana mushumo mara ndi kha dzi vha kha level ya hone. Ndi songo bva kha bola nda vhidziwa nga team ndi sa ḓivhi uri hu khou ita mini kha PSL. Zwino ndi ḓivha dzi team dzoṱhe kha PSL na vhatambi vhanzhi na havha vho itaho dzi transfer zwino ndi khou zwi vhala uri ndi vhe up to date na tshiṅwe tsho no khou itea kha PSL. Ngauri vhone vha ri vha mukala wa Muvenḓa zwi amba zwori vha ḓi tou vha vho tou dzula masosani na vhaṅwe vhakala. Ha nṋe a thi mukala vha songo mbudza uri ndi mukala. Oh ndi songo mukala. Okay. No. Okay. Ndi lwa na vhathu vha tshi ri mukala ndari mazwale khotsi anu ndi mukala ne ndi pfi Owen. Vha tou pfi inwi Owen. Okay. Vha ḓivha Vhavenḓa. Okay zwi amba zwori ngauri vhone vha munna wa Muvenḓa zwi amba uri vha vho dzula masosani na vhaṅwe vhanna vha Vhavenḓa. Yeah, ri dzula fhasi ra amba ha rengiwa na mahalwanyana uri vha takale na mahafhe nyana nda guda zwithu zwinzhi khavho ndi khou guda na vhutshilo uri vha hani mara ri tsini nga maanḓa ende ri khou farana nga nḓila yavhuḓi. Vho Da Gama ndi khou livhuwa nga maanḓesa riṋe ro vha ḓivha khwine namusi. Nṋe ndi khou livhuwa vhone vho mpha tshifhinga uri vhathu vha ḓivhe zwiṱuku nga nṋe. Ndi khou livhuwa nga maanḓesa khezwo mthetshelesi wa Phalaphala FM athina mbekanyamushumo yashu ya namusi ya Roḓigeḓa yo tshimbila nga u tou rali ndi tshi tama u livhuwa muthu muṅwe na muṅwe o vho tshipiḓa tsha ino mbekanyamushumo musi nṋe ri tshi takuwa hafha ri khou mafhungo ane wa raya Vhuṱahe ha kona u tevhela mbekanyamushumo ri ya dzedzo bva kha MSP na mveledzi tshi ṱakaho nga ḓuvha Madekwana Vhuṱahe.